Monjir taro pila pen kongrong pi ang bong lam the kachepang jarnon pu judun e. Koilamati Ministerium Field along BJP Nilip Mondol Committee atong pen kepangthir. Karbenglor Tunmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang along pen Monjir taro pi tangka kacu endam alam kilakha kreisi Langpher constituency along APHLC amai pu kongrong pi lapen Langpher CC financial member Monjir taro pi atum angbong lam the kachepangjar non pujudun e. Langpher constituency ke parlo Sikariget Hidibonglong Mahiram taro arong amekar kedo Robert B Achor Monjir taro pi amethang ahem along puthot pherangkiamai kangni pontu. Labangso pherangkiamai ke phapon nangkok lake kedam tang arni Monjir taro pi alang le Karbing Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang along pen tangka atilup kacu endam posi Langpher constituency along APHLC amai fu kongrong pi ahin pen lamthe nang karbok posi Monjir taro pi ahin pen lamklar chipipon bonta lapupu lahin lamklar chipi et aphitta nonpu aranita lamki judun elang Monjir taro pi ahin ben pherangkiamai ke pha alamthe arjuponik sinang olong komaji pen jirsong singna report Kabdele News. Alam bang ke number 1 ni lekan jeng tung bang ke alang li tuliram ronghang ake hai along ke dam si ki pudam di alang li kongrong pia ke hai ke mane tang kalam si pudam ke jeng si number 1 ke la alang li acha hala alang li tang ka ke 1 polo tang te alang li 2 nili tu forani ni tum press meet pialo langplar si pialo alang li tum ha alang li kongrong pia ha ante hala sorni press meet ki pialong li tum proof hang alang li pha ante alang li proof ta paklang bethe ante ko people sino la hai lam inji nang la alang li tum lam boy nang pu long la hai lam ke ninji je account ta de lo proof paklang on he alang ra da theng no pha li tum hol sud bang ke alang li ra da theng no le proof paklang no usi alang li kongrong pia pha ni tum ma hin ten alang li pha tu lo athong rodam dei mati apen alang li puthulo number 2 alang li puthulo financial along ar pu alam laki alang lani chor phan financial along ta ar pu avi polam bangke alang li pudam ke ko na pencil alang li kama tharam pensi pudam alang li ar pu avi polotang te li chora dun bor I reji alang li jontu gali alang te munit mati ho human mati ho ante alang li kona pesi pudam lo laki ni o picnic du pilai pudam lama yong si financial awit lutang te tadak ni te madung headlo alang li jona terang alang li financial on sidelo dikoi teran rong alang li financial on sidelo alang li pen hal sute ingwai rap pelo financial on ni chorpen ingwai rap pelo jona terang penke ante ko na che alang li ke financial on awi pu ki pudam lo alang li ko pi ke hai Ketam tangan ningkan suri hini ra ingkoi ra isian ningkan sunga jana lo nili tu meeting bilo halada nili meeting munit phalap nili hadak pacing room lap lo kongrong pike sarai gen sedam rong hasuta sarja ai kathar la penili tumhan gari nak pasun proof si meeting failure pusi kongrong pi phone pen sarja ai kathar pan ke tham sita nili ako phone call tu lo nili ning phopesi koson la meeting ke pu pamo pen ti meeting dot pikros tanang ke munit pratai lo ako pang room tu pusi sunga jana so nili pan phone penang than tu lo wang serak not pu ako sarapan la ana duking hoi det si ako kongrong pi bang ke nona por ke nili pan against punan ki puji dak alam thang tabe ang ki nili tum gari cethap proof si aku meeting itum sunga jana long immediately ki bidam tu hala suhur anta kongrong pitum aning ki chinili pan vutarai dia ve pu nili pan nalo vutarai di ke lahen lo nili vutarai di lo kongrong pi pen komoling hike nili pan vutarai dia ve pu sirarang no pache thang lo this is my vutarai di lahen lo nili ke 3 years to ke jok no tang lahen lo ratum chini pamino nili vutarai di ke lahen lo nili pan ka pache thang nong no ke wan ko anela so vutarai di penta seta piniar ni an ki nili chepaklang nang ko la so votar lista lahen lo nili votar list to nili ke jok don tanan ning kan ke thom lo la pen ning kan ke thom ta nili ipe chelsea pan se jok pom lo lahen lo radatum chini pe meno nang litum lasi sarja kathara against ke nili kali komoling hipen kongrong pisi lahai all to tell nili phanaga pa condemn ji phanke
Latung si plan bonai lo 15 Oktober ningkan suri hini ra engko ra sia aningkan ni nilipan lapo an se blackmail ang kuri lo kongrong pi pa menit nang di yong si ili tum yong si meeting ki pipan poisa ve puro tangte nili ekta phone number nang pipo nang lipan pos tangke pu nang ni ik jok an number ta nili nang ni pos nili ki pu seta alang li lapo an se blackmail ang kuri lo oila muni da pan nili screenshot pen dan nili en lo semunit pan nili chini la semunit pan la pen ke WhatsApp nili siap det lo amunit pan non nili tek lo ka chini lapo an si kongrong pi nili pan ke claim lo hala semunit pan nili pan ke pu nang li ko anan lak si ke nang ji meeting pan yong si poisa nang polo tangte ani ngang samang juda mang garden along pos nili pan ke pu nang li ko mara munit to nili pan pos na lam thena kar bokon ke ko mara nang li pan bar nang ki pike nang non mana than sera ko nang than the pulo tangte nili nang li pan FIR pidet popo oni nang dia det not nili li ke chok chikali ko mara men se ke klang lang kai pu tangte bang no kongrong pis number ki pilo la so muni da pha la po ans nili pan blackmail ang ke kuri nili li ke kroidun lap ko te lang ni nili pan ke nang welcome ji kai ta nili ke alang ni ke choma thak hino kam ke kroidun te pos nili pan piniar ni an ke nili pan la puson ar bok nang ko lang li ke la siratum chini nang ji kongrong pia muni pupu ke ko sol sia lang ke klen ke tam ke toma lang perara tum nang li tum chire pik to lang li pan ke alang li ke heno pik ka pen kamatha aning heno pik alang li ke ako do thula alang li pani li pu nang ji ke alang li ke dam tanganing kan la pen soning kanang bok anta poisa kirung lok alang li muni de pan kamamang ta akam ke isi ba ka success la si lang perara tum nang li tum chini hur non la pen chire hur non poisa nang rungo tan nang li tum pidunri ek tok kata pidunri lahaya poisa an ke alang li tum cetak dak po cu etiti nili tum ke kirung vera tum lo ke tam tangan tum rung dun pilalang li tum long seta nili tum apan a poisa rung et po paru sisinang lo dun krai po bad baki an kelang tum siche pon lap po cetak lap titi la chiri hur non lang perara tum poisa kirung bange tuteli pidunri not Sarji ay kathar lapen ke rajen timung diuri teron lapen ke kongrong pi matadolo diuri terang lapen rensing terang philibrong pi tumsi nili hemwang veksi nang like el ilong member do dunoi pena man meeting do noi pusi nili phanang pulo lasi nili automatically pena pinison sar tum nili hemwang lo nili pan el ilong member nang wai lo pena basan ke meeting dun phit lo Lakhai ngoi ra pho Nilip constituency ke parlo Koilamati mini stadium field along kedam tang Nilip zonal Karbi youth festival ahut kapache kapater kpr apot langabong lapen plastik acet lapen kaprek akiter ason amung kepang thirpon ngabang solong Nilip BJP Mondol Committee Secretary Relipson Teron aphan pherangki karjohut kaningje ke lapuson asai kepang thir pon laki kedam tang apor ahut sitame Nilip ahawar along prekjam adim along sitame pangthir pon bomlo ngapen non e prang ke bang jelang apor arni aphan setame ke claim ponji mate sai ke pasut ponji aphan chisik nai lo putak lar dak pen than pasini pon thu lapen methang adim methang pan se chapang thir pon nang ji puta pasini pon kijutsi reliption teron pen kaning ji pon thu ke labang so asai long ke claim pon ke pang thir asai long nang ka se tong dun BJP long ke claim dam rapet aki hai pi akhai po kaduk ka ve atlo phanta ka choro lam the pi pajir pon News Text Report, Kab Daily News. Ramelo, kibipon, la ular mukha, la pen hiti, mukha, hotel, la kadokawi, kipater, tikang, dok la sopor hut, klim somaratum, sotum, kichuason chips ahom penceng lok, lang kijum, bong hui penceng lok, kipache, dilitum teglong lok. Lasi pini BJP Nilip Mondol Committee ahin pen patir piponsi laki cibung la pen kiter asaian pangthir pona pusini gitu cipetik pon lo lasi pini dele ni litum la pusana program mate asai mu kedeng chatkali ciklojon thom pen batai isi la pen ningkan ising nong ni litum batai ke thom pen batai pian bagla sana sai deng ahot pen ke state pen ang pingkhat po ahot pen district tumang pingkhat po lapen ahut penga kenang sa dok diputin itu jungjung nonosan Mondol Committee pen cipapon po lasi pini bangke Nilip Mondol Committee BJP hin pen patir pi ponsi labang so gapang thira sai mate cleanliness asai ni tung pon iglo